Jack London, Mapuhijeva kuća. Čita Ivica Kostelić. Unatoč svojim teškim i nezgrapnim obrisima, škuna Aorai lako je plovila na blagom povjetarcu. Njezin je kapetan daleko zaplovio s njome i tek potom bacio sidro, točno izvan dohvata udara morskih valova. Atol Hikueru ležao je nisko na vodi, krug zdrobljenog koraljnog pijeska, širok 100 jardi i 20 milja u opsegu. Uzdizao se 3 do 5 stopa iznad najviše razine mora. Na dnu prostranog, poput stakla prozirnog zatona, bilo je mnoštvo bisernih školjki i s palube se preko tankog prstena atola moglo vidjeti ronioce na poslu. No u zaton nije bilo ulaza za trgovačke škune. Kuteri su se uz povoljan vjetar mogli provući krivudavim i uskim prolazom, a škune bi ostajale vani na otvorenom moru, te bi u zaton slale samo svoje čamce. S Aoraija spretno spušti se čamac, te u nju uskoči pola tuceta mornara smeđe kože, odjevenih jedino grimiznim pregačama. Oni se prihvatiše vesala, a na krmu do kormilara stade mladić odjeven u bijelo tropsko odijelo, po kojem je bilo razvidno da je Evropljanin. No nije on bio potpuni Evropljanin. Zlatna se polinezijska krv vidjela u sunčanoj pozlati njegove svijetle kože i u zlatnim iskricama kojima je bilo osuto svjetlo plavetnilo njegovih očiju. Bio je to Raul, Aleksander Raul, najmlađi sin Marije Raul, bogate mješanke, vlasnice pola tuceta trgovačkih škuna sličnih Aoraiji. Čamac se probio kroz virove na samom ulazu u zaton, prešao preko uzavrelog raspona plime i probio se u utihu zatona, glatku poput zrcala. Mladi Raul iskoči na bijeli pjesak i stiskom ruke pozdravi nekog stasitog urođenika. Taj je čovjek imao veličanstvena prsa i ramena, ali batrljak desne ruke, kojoj je iz mesa virila izblijedjela kost, svjedočio je da se on sukobio s morskim psom. Tim sukobom okončani su njegovi ronilački dani i pretvorio se u jeftinu ulizicu iz pletkara. Jesi li čuo, Aleks? Bile su mu prve riječi. Mapuhi je našao biser, ali kakav biser! Nikada još takav biser nije nađen na Hikueru, a niti na cijelom otočju Paumotu, pa ni na cijelom svijetu. Kupi ga od njega, još ga ima. I ne zaboravi da sam ti ja to prvi rekao. On je budala i moći ćeš jeftino doći do bisera. Imaš li duhana? Raul pođe ravno obalom prema nekoj kolibi ispod pandanusova drveta. Radio je za majku kao nadzornik tovara, a dužnost mu je bila prevrnuti cijelo otočje Paumotu u potrazi za zaradom na kopri, školjkama i biserju, kojim je obilovalo to otočje. Bio je mlad trgovac i u tome je svojstvu tek drugi put plovio na škuni, te je potajice veoma trpio što nema dovoljno iskustva u procjenjivanju biserja. No kad mu je Mapuhi pokazao biser, on uspije ne pokazati osupnutost i ostati ravnodušan s trgovačkim izrazom lica. Naime, ugledavši biser, ostade kao ošinut munjom. Biser je bio veličine golubinjeg jajeta, savršeno okrugao i prekrasno bijel, te je u opalnim odsjajima odražavao sve boje oko sebe. Kao da je bio živ. Nikada još nije vidio nešto slično. Kad mu ga je Mapuhi položio na ruku, začudi se koliko je težak. To je značilo da je biser pravi. On ga pomno ispita džepnim povećalom. Biser je bio bez ikakve mrlje ili napukline. Bio je tako čist da se činilo kao da mu se na dlanu rastapa na zraku. U sjeni se blago odsijavao, svjetleći kao bijeli mjesec. Bio je toliko na izgled bijel da ga je jedva pronašao u čaši vode u koju ga je bio spustio. Na dno je pao tako ravno i brzo da je Raul s mjesta vidio da mu je težina upravo savršena. No, koliko tražiš za nju? Upita vješto hineći ravnodušnost. Tražim, započe Mapuhi i iza njega se pojaviše lica dviju žena i jedne djevojke, kao okvir njegovog vlastitog tamnog lica. 3 žene su kimanjem glave izrazile suglasnost s onime što je tražio. Prignuše glave, bile su sasvim prožete gorljivošću, a oči su im pohlepno sjevale. Tražim kuću, nastavi Mapuhi. Mora imati krov od galvaniziranog željeza i 8-kutni sat s utezima. Mora biti dugačka 6 hvati, a svuda uokolo kuće mora biti veranda. U sredini treba biti prostrana soba, a usred sobe okrugli stol. Na zidu neka visi onaj 8-kutni sat. U kući moraju biti 4 spavaonice,
po 2 sa svake strane, te velike sobe, a u svakoj po 1 željezni krevet, 2 stolice i umivaonik. A pozadi, iza kuće, mora biti kuhinja. Dobra kuhinja sa štednjakom, zdjelama i tavama. Kuću mi morate izgraditi na mome otoku, na Fakaravi. Je li to sve? Upita Raul, ne vjerujući vlastitim ušima. U kući mora biti i šivaći stroj, nadopunite Fara, Mapuhijeva žena. Nemojte zaboraviti 8-kutni sat, dometnu Nauri, njegova majka. Eto, to je sve, zaključi Mapuhi. Mladi se Raul nasmije. Smijao se dugo i srdačno. No dok se smijao, potajice je u sebi računao. Još nikada nije gradio kuću, tako da su njegovi pojmovi o tome bili magloviti. I dok se smijao, računao je u sebi troškove plovidbe na Tahiti po materijal, troškove samog materijala, pa plovidbu natrag na Fukuravu i najposlije troškove iskrcaja i same gradnje. Stajala bi 4000 francuskih dolara, ako za svaki slučaj obračuna i nešto viška. A tih 4000 dolara vrijedilo je 20.000 franaka. To je bilo nemoguće. Usto, odakle bi znao vrijednost takvog bisera? A 20.000 franaka brdo je novca i, povrh svega, to je novac njegove majke. Mapuhi, reče mladić, ti si velika budala. Reci cijenu u novcu. Ali Mapuhi odmahnu glavom, a odmahnuše i one 3 glave iza njega. Tražim kuću, ponovi Mapuhi. Mora biti 6 hvati dugačka s verandom naokolo. Da, prekinu ga Raul. Čuo sam već cijelu pripovijest o tvojoj kući, ali od toga neće biti ništa. Daću ti 1000 čileanskih dolara. 4 se glave pokrenuše u njemu koru. I 100 čileanskih dolara u robi. Tražim kuću, opet će Mapuhi. Dobra ga, što će ti kuća? Upita Raul. Prvi će ti je uragan odnijeti. To bi trebao znati. A kapetan Rafi veli da baš sada miriše na uragan. Ali ne na Fakaravi, nije se dao Mapuhi. Ondje je tlo znatno više. Ovdje na ovom otoku, da. Svaki uragan može opustošiti Hikueru. Ali ja hoću kuću na Fakaravi. 6 hvati dugačku, s verandom oko kuće, i Raul je iznova morao slušati opis kuće. Nekoliko je sati izgubio pokušavajući izbiti iz Mapuhijeve glave tu zamisao o kući, što se tako tvrdoglavo ugnjezdila u njoj. No majka, žena i kći Ngakura podupirale su Mapuhija u njegovoj odluci da dobije kuću. Slušajući po 20. put podroban opis kuće koju je Mapuhi zahtijevao, kroz otvorena vrata ugleda Raul kako i drugi čamac s njegove škune pristaje uz obalu. Mornari su ostali uz vesla, pokazujući kako valja požuriti. Prvi časnik sa škune Auraji iskoči na obalu, progovori nekoliko riječi s jednorukim uređenikom, pa požuri k Raulu. Kad je kišni oblak zakrio sunce, dan se naglo smrači. Raul je mogao opaziti kako se zatonom primiče zlosutna crta tjerana vjetrom. Kapetan Rafi kaže da ćete otići k vragu, ostanete li ovdje? Umjesto pozdrava izgovori prvi časnik. Ako ovdje ima školjki, morat ćemo riskirati da kasnije dođemo po njih, kaže kapetan. Barometar je pao na 29,70. Nalet vjetra zatrese pandanusovo drvo poviše njih i zahuji među palme, stresavši pola tuceta zrelih kokosovih oraha što muklim štropotom tresnuše o tlo. Zatim iz daljine nadođe kiša, a uz nju se približavao i šum oštra vjetra koji je šibao vodu u zatonu te se počela pjeniti u sitnim kapljicama. Kad je Raul skočio na noge, prve kapi kiše zabubnjaše na lišću. 1000 čileanskih dolara u gotovu, Mapuhi, predloži mladac. I 200 dolara u robi. Ja tražim kuću, zausti Mapuhi. Mapuhi! Izdere se Raul kako bi ga ovaj jasno čuo. Ti si budala! Te izjuri iz kuće i stade se rame uz rame s brodskim časnikom odupirati vjetru, zureći dolje na obalu prema čamcu. Ne ugleda ga. Tropska ih je kiša gotovo posve prekrila, te su mogli zajedno vidjeti samo tlo pod nogama i zločudne valiće što su nailazili iz zatona i grickali pjesak. Iz poplave izroni neki lik. Bio je to jednoruki Huru. Jesi dobio biser? Prodere se Raulu u uho. Mapuhi je luda! Odvrati ovaj, također iz sve glasa, a tren poslije razdvoji ih voda što se slijevala s neba. Pola sata kasnije Huru, stojeći na onoj strani otoka koja je bila okrenuta moru, vidje kako su oba čamca podigli na Auraji
i kako je škuna okrenula kljun prema moru. Blizu nje ugleda i drugu škunu koja je upravo nošena olujom dojedrila s pučine, kako se okreće i spušta čamac u vodu. Poznavao ju je. Bila je to Orohena, a njezin je vlasnik bio mješanac Toriki, trgovac koji je obavljao i poslove nadzornika tovara. Nije bilo nikakve sumnje da je osobno bio na krmi čamca. Huru Huru je znao da Mapuhi duguje Torikiju novac za robu koju je od njega dobio još lani. Pljusak u minu. Žarko je sunce peklo, a voda u zatonu opet je bila glatka poput zrcala. No zrak je bio gust, ljepljiv i tako težak da se činilo kao da pritišće pluća i otežava disanje. Jesi li Toriki čuo za novost? Upita Huru Huru. Mapuhi je pronašao biser. Nikada još takav biser nije nađen na Hikueru. Niti na cijelom otočju Paumotu, niti bilo gdje na svijetu. Mapuhi je budala, a usto duguje ti novac. Ne zaboravi da sam ti to ja prvi rekao. Imaš li možda malo duhana? Toriki pođe prema Mapuhijevoj kolibi ispletenoj od trave. Bio je to samo živ čovjek, a usto i priglup. Nehajno pogleda prekrasni biser, samo ga ovlaš pogleda, a onda ga nehajno strpa u džep. Ti si Srećković, reče potom. To je lijep komad, otvorit ću ti kredit u mojim knjigama. Hoću kuću, zaprepašten započe Mapuhi. Mora biti 6 hvati, baka ti mora biti 6 hvati, odbrusi mu trgovac. Ti želiš vratiti dug, zar ne? Duguješ mi 1200 čileanskih dolara. U redu, ne duguješ mi više ništa. Osim toga, daću ti kredit od 200 dolara. A ako na Tahitiju dobro prodam biser, daću ti još 100 dolara kredita, pa će u svemu biti 300 dolara. No da se razumijemo, samo ako dobro prodam biser. Mogao bih i izgubiti na njemu. Mapuhi od žalosti prekriži ruke, sjede i spusti glavu. Oduzeše mu biser. Umjesto da dobije kuću, samo je otplatio kredit. Za biser nije dobio ništa opipljivo. Ti si budala, reče Tefara. Budala si, prisnaži i Nauri, njegova majka. Zašto si mu dao biser u ruku? A što sam mogao, usprotivi se Mapuhi. Dugovao sam mu novac, a on je znao da imam biser. Čule ste kako je zatražio da ga vidi. Ja mu nisam ništa rekao, već je znao, netko drugi mu je rekao, a ja sam mu bio dužan. Mapuhi je budala, oponašajući starije rečenoga kura. Bilo joj je 12 godina i nije znala bolje. Mapuhi si dade oduška, opalivši joj takvu pljusku da je zateturala. Tefara i Nauri briznuše u plać i nastaviše ga ženski zajedljivo grditi. Huru Huru je motreći na sprudu ugledao i treću poznatu mu škunu kako se ljulja pred ulazom u zaton i spušta čamac. Bila je to Hira. Ime joj je dobro pristajalo jer je bila vlasništvo njemačkog Židova Levija, najvećeg trgovca biserjem, a Hira je, poznato je, tahićanska božica ribara i lopova. Jeste li čuli? Upita Huru Huru kad je Levi debeo čovjek krupnih i nepravilnih crta lica izašao na obalu. Mapuhi je pronašao biser. Nikada još takav biser nije nađen na Hikueru, niti na otočju Paumotu, niti bilo gdje na svijetu. Mapuhi je budala. Prodao ga je Torikiju za 1400 čileanskih dolara. Čuo sam na vlastite uši. Toriki je također budala. Možete ga jeftino kupiti od njega. Ne zaboravite da sam vam ja to prvi rekao. Imate li malo duhana možda? Gdje je Toriki? U kući kapetana Linča. Pio apsint, ondje je već cijeli sat. Dok su Levi i Toriki ispijali apsint i cjenkali se, Huru Huru je prisluškivao i čuo kako su se pogodili za golemih 25.000 franaka. U to se vrijeme Orohema i Hira približiše obali i stadoše pucati iz pušaka i divlje davati znakove. Trojica ljudi iziđoše iz kuće u pravi čas da bi vidjeli kako se obje škune naglo okreću i udaljavaju od obale, spuštajući glavna jedra i jureći ispred kišnog oblaka koji ih je otjerao daleko na zapijenjenu vodu, a potom nestadoše iza kišnog zastora. Vratit će se kad prođe nevrijeme, zaključi Huru Huru. Bilo bi i za nas bolje da se sklonimo odavde. Držim da je barometar još malo pao, reče kapetan Lynch. Bio je to pomorski kapetan posjedjele brade, odviše star za plovidbe. Osvjedočio se da je Hikueru jedino mjesto u kojem može podnositi svoju astmu. Uđe u kuću i baci pogled na barometar. Dobri Bože!
začuše njegov uzvik, pa ustrčaše u kuću i skupa s njime zagledaše se u kazaljku koja je pokazivala 29:20. Zatim opet iziđoše zabrinuti kako bi pogledali nebo i more. Kišni je oblak prošao, ali je nebo i dalje bilo tmasto. Ugledaše 2 škune, a pridružila im se i treća, kako se punim jedrima vraćaju. Vjetar okrenu i primora ih popustiti zatege. Malo poslije iznenadni nalet vjetra iz suprotnog smjera odbaci sve 3 škune natrag. S obale se moglo vidjeti kako su neka užeta popustila i odletjela, kad su se škune propele. Morski je mlat glasno tutnjao, a teški se valovi počeše valjati. Zabljesnu ih munja osvjetliši pomračeni dan, a grmljavina divlje zatutnji oko njih. Toriki i Levi potrčaše prema svojim čamcima. Potonji je trčao polako, kao preplašeni voden konj. Kad su im se čamci provukli prolazom, prođoše pokraj čamca sa škune Aorai, koji je ulazio u zaton. Na krmi je sjedio Raul i poticao veslače. Progonila ga je slika krupnog bisera i vraćao se prihvatiti Mapuhijevu cijenu, kuću. Na obalu je pristao obavijen kišnim oblakom ispunjenim grmljavinom, tako gustim da se, ne zamijetivši ga, sudario s Huru-Huruom. Prekasno, doviknu mu Huru-Huru. Mapuhi ga je prodao za 1400 čileanskih dolara, a Toriki ga je prodao Leviju za 25.000 franaka, a Levi se nada prodati ga u Francuskoj za 100.000 franaka. Imaš li malo duhana? Raul odahnu. Nema više njegovih muka zbog bisera. Više si nije morao razbijati glavu, premda nije dobio biser. No nije bio siguran govori li Huru-Huru istinu. Možda ga je Mapuhi doista za 1400 dolara prodao Torikiju, ali da bi Levi, takav poznavatelj bisera, platio 25.000 franaka, to mu nije išlo u glavu. Odluči se raspitati kod kapetana Linča, ali stigavši do kuće starog pomorca, vidje ga kako iz kolačenih očiju zuri u barometar. Što iščitavate na barometru? Uplašeno će Linč, trljajući naočale da se opet zapilju u barometar. 29:9, odgovori Raul. Još nikad nisam vidio da toliko padne. To vam vjerujem, zareži kapetan. 50 sam godina plovio svim morima, još od djetinjstva, ali nikad nisam vidio da bi barometar toliko pao. Poslušajte. Na tren ostadoše nepomični, a morski je mlad grmio i tresao kuću. Potom iziđoše. Kišni je oblak prošao. Mogli su vidjeti škunu Aorai na udaljenosti od približno 1 milje kako zabada pramac u vodu i divlje se valja pod naletom strahovitih valova, koji su se u dostojanstvenoj povorci kotrljali sa sjeveroistoka i bijesno udarali o koraljnu obalu. Jedan od mornara s čamca pokaza na ulaz u zaton i zatrese glavom. Raul onamo usmjeri pogled i ugleda bijeli metež pjene i bibavice. Mislim da ću prenoćiti kod vas, kapetane, reče mladić, a potom se okrene mornaru i naloži da mu čamac izvuče na suho i potraži sklonište za se i za ostale momke. Točno 29, dojavi kapetan Linč, vraćajući se iz kuće u kojoj je iznova provjerio barometar. U ruci je ponio stolac. Sjede i zagleda se prema moru. Pojavilo se sunce, dodatno pojačavajući sparinu. Na obali i nadalje nije bilo vjetra, dočim su valovi na moru bivali sve veći. Brine me što se to zbiva s morem, mrzovoljno promrlja Raul. Ovdje nema vjetra, a pogledajte more, pogledajte onog momka tamo. Miljama dugačak val, koji je nosio masu vode od nekoliko desetaka tisuća tona, tresne o krhki atol poput udara potresa. Kapetan Linč se trgnu. Gospodine! Poviče i napol se podiže iz stolca i iznova sjede. A nema ni daška vjetra, uporno će Raul. Da ih nosi vjetar, to bih mogao još i razumjeti. Bez brige, uskoro ćete imati dovoljno vjetra, mrkom odgovori kapetan. Zatim su sjedili šuteći. Kožu su im probile milijarde sitnih kapljica znoja, skupljale se u veće kaplje, pa u vlažne mrlje i najposlije se slijevali u potočićima koji su kapali na tlo. Jedva su dolazili do daha, a stari se kapetan osobito mučio. Jedan se val zaleti na sprud, obliže debla kokosovih palmi i slegnu se tik do njihovih nogu. Daleko iznad najviše razine vode, protumači kapetan Linč, a ovdje živim već 11 godina. Zatim pogleda na sat.
3 sata. Pokraj njih tužno prođoše neki muškarac i neka žena, a odmah za njima šarolika povorka djece i pasa. Zastadoše iza kuće i poslije puno kolebanja sjedoše na pjesak. Malo poslije, iz suprotnog smjera stiže druga obitelj. Muškarci i žene nosili su najraznovrsnije predmete. Domalo se oko kapetanove kuće skupilo nekoliko stotina ljudi svake dobi i spola. Lynch zazove jednoga od posljednjih došljaka, neku ženu s dojenčetom na rukama, a ona mu odgovori da joj je more maločas otplavilo kuću u zaton. Bilo je to miljama uokolo najuzvišenije mjesto na otoku, a ipak su divovski valovi na više mjesta probijali tanki prsten atola i obrušavali se u zaton. Prsten atola protezao se 20 milja u okrug, a nigdje nije bio širi od 50 hvati. Ronilačka je sezona bila u punom jeku, te su se sa svih okolnih mjesta, čak iz Tahitija, skupljali urođenici. Ovdje je 1200 muškaraca, žena i djece, reče kapetan Lynch. Pitam se koliko će ih biti sutra ujutro. Ali zašto ne puše? To bih htio znati, oglasi se Raul. Ne brinite, mladiću, ne brinite. Uskoro ćete imati dosta muke. Kapetan Lynch nije to stigao ni izgovoriti kad silna masa vode pogodi atol. Morska voda bučne im pod nogama na 3 palca ispod njihovih stolaca. Mnoge žene tiho zajauknuše od straha. Djeca sklopiše ruke, razrogačenih očiju gledajući goleme valove, pa bolno zaplakaše. Kokoši i mačke, koje su smeteno gacale po vodi, odjednom, kao nekom skupnom odlukom, potražiše leteći i penjući se utočište na krovu kapetanove kuće. Neki se otočanin popeo na kokosovu palmu, ponjevši sa sobom u košari leglo mladih psića, te priveže košaru 20 stopa iznad tla. Majka psića dolje se pračakala u vodi, tuleći i zavijajući. Sunce je još uvijek žarilo, a na obali vjetra ni otkuda. Sjedili su i gledali u more i strahovito propinjanje škune Auraji. Kapetan Lynch promatrao je golema brda vode koje su se obrušavala na atol, a onda ih uopće više nije mogao gledati. Pokri lice rukama da izbriše taj prizor, pa ode u kuću. 28:60, mirno priopći kad je izišao. U ruci je držao kolut tanka užeta. Prereže ga u komade duljine 2 hvata, te jednog dade Raulu, a drugi zadrža zase. Ostale razdijeli ženama, savjetovavši im da odaberu svaka jedno drvo i popnu se na nju. Sa sjeveroistoka zapuha lagan povjetarac i Raulu se učini da ga njegov dašak osvježava na obrazu. Mogao je vidjeti kako Auraji razvija jedra i okreće se od obale, pa zažali što nije na škuni. Ona će se nekako izvući, ali atol... Jedan se val preli i zamalo ga sruši, pa i on odabra drvo. Zatim se sjeti barometra i trčići se vrati u kuću. Naiđe na kapetana Lyncha, koji je krenuo s istom namjerom, te zajedno uđoše u kuću. 28:20, reče morski vuk. Ovdje će izbiti pakao. Hej, što je to bilo? Činilo se kao da zrak ispunjava neka jurnjava. Kuća zadršće i potrese se, a zatim začuše neki prodoran zvuk. Prozori zaštropoču. 2 stakla popucaše, vjetar provali u sobu i nalete na njih tako da su se zateturali. Vrata na suprotnoj strani s takvom se silinom zalupiše da se brava razletjela. Bijela se kvaka prosu po podu, zmrvljena na komadiće. Zidovi sobe izbočiše se poput balona koji se naglo puni zrakom. Zatim se javi novi zvuk, nalik praskanju puške. To je pjena s vala pljusnula o vanjski zid kuće. Kapetan Lynch pogleda na sat. 4 sata. Nabuče kaput od pilotskog sukna, skinu barometar i strpa ga u široki džep. Val opet udari o kuću, muklo zatutnjavši, a lagano se zdanje nagnu, zakrene se za četvrtinu kruga na temeljima i sruši, a pod mu se spustio za 10 stupnjeva. Raul je prvi izašao. Vjetar ga ščepa i zavitla njime. Opazio je da je vjetar okrenuo na istok. Silnim se naporom baci na pijesak i priljubi se uz tlo, držeći se što je čvršće mogao. Kapetan Lynch, kojega je vjetar zavitlao kao slamku, sruši se preko njega. 2 mornara sa škune Auraji spustiše drvo i krenuše im u pomoć, opirući se vjetru nevjerojatnim stavovima i boreći se za svaki palac puta.
U starca su zglobovi bili ukočeni i nije se mogao penjati, pa ga mornari uz pomoć svezanih užeta povukoše na drvo u zamasima od po nekoliko stopa, sve dok ga nisu privezali na vrhu drveta 50 stopa poviše tla. Raul svojim komadom užeta obavije neko drvo pri dnu, pa zastade i obazre se. Vjetar je bio strahovit. Nije ni u snu pomišljao da bi mogao tako strašno puhati. Novi se val preli preko atola i smoči ga do koljena, pa se slegnu u zatonu. Sunce je nestalo, spustio se olovni sumrak. Pogodi ga nekoliko kapljica kiše što ih je vjetar nosio vodoravno. Udarci su bili poput olovne sačme. Mlaz slane pjene zahvati mu lice, kao da ga je pljusnula ljudska ruka. Obrazi mu zabridješe, a na bolne oči mu i protiv njegove volje navriše suze. Nekoliko stotina urođenika bilo se popelo na drveće, te se gotovo nasmijao tim grozdovima ljudskih tjelesa skutrenih na vrhovima stabala. A onda se, kao rođeni Tahićanin, svinu u pasu, rukama obujmi stablo, upre se tabanima u koru stabla i poče se penjati uz drvo. Na vrhu nađe 2 žene, 2 djece i 1 muškarca. Mala djevojčica čvrsto je obujmila mačku. Iz svoga gnjezda Raul domahnu linču, a hrabri mu starina odmahnu. Raula osupnu izgled neba. Doimalo se kao da mu je tik poviše glave. Boju je promijenilo iz olovne u crnu. Mnoštvo je ljudi bilo još na tlu. Okupiše se oko podnožja drveća i držahu se za nju. Nekoliko se takvih skupina molilo, a u jednoj je mornarski misionar hrabrio ljude. Do Raulovih ušiju dopre neki čaroban, ritmičan zvuk, tiši od najtišeg cvrčanja dalekog cvrčka. Zvuk potraja samo tren, ali u tom jedinom trenutku pobudi u njemu neodređenu pomisao na nebo i nebesku glazbu. Obazre se i pri dnu nekog drugog drveta spazi veliku hrpu ljudi. Držali su se za užad i jedni za druge. Mogao je razabrati kako im se pokreću lica i složno miču usnicama. Do njega nije dopro ni glasak, ali je znao da pjevaju korale. Vjetar je puhao sve jače. On ga doduše nije mogao ničim izmjeriti, jer je njegova silina već odavno nadmašila sve što je dosad iskusio, ali je ipak nekako znao da vjetar jača. Nedaleko od njega iz korijena je iščupao neko drvo i izbacio ljudski teret na tlo. Jedan se golemi val preli preko pijeska i oni nestadoše. Sve se odigralo veoma brzo. Ugledao je samo smeđe rame i crnu glavu kako se ocrtavaju na bijeloj pjeni zatona, a u sljedećem trenutku i toga nesta. I drugo se drveće rušilo jedno preko drugoga, poput žigica. Raula je prenerazila silina vjetra i njegovo se drvo opasno ljuljalo. Žena blizu njega je naricala i čvrsto stiskala djevojčicu, a ova je grlila mačku. Muškarac koji je držao drugo dijete dotaknu Raulovo rame i nešto mu pokaza. Raul se okrenu i ugleda mormonsku crkvu kako se na 100-tinjak stopa od njega njiše kao da je pijana. Vjetar ju je podigao s temelja i sad su ju vjetar i valovi uzdizali i gurali prema zatonu. Strašni je vodeni zid pograbi, nagneju i baci ju o 5 ili 6 kokosovih palmi. S njih popadaše ljudi kao zreli kokosovi orasi. Kad je naišao sljedeći val, bili su na tlu. Neki su nepomično ležali, a drugi su se previjali i pračakali. Nekako čudno podsjećali su ga na mrave. Nije se užasnuo. Izdigao se iznad užasa. Zamijeti kao nešto posve prirodno da je sljedeći val očistio pijesak od ljudskih ostataka. Treći val, divovski val veći od bilo kojega što ih je dotad vidio, silovito bati crkvu u zaton, te je otplovila niz vjetar u tamu, podsjetivši ga na Noinu arku. Osvrne se prema kući kapetana Linča i iznenadi se vidjevši da je više nema. Doista se sve odigravalo strahovito brzo. Spazio je da su mnogi ljudi sišli s onih palmi koje su još stajale. Vjetar je i nadalje jačao. Pokazivalo je to drvo na kojem je bio. Nije se više savijalo i potom uspravljalo. Sada je stajalo gotovo nepomično, ali presavijeno u oštrom kutu i samo podrhtavalo od vjetra. To podrhtavanje izazvalo mu je mučninu. U brzini toga podrhtavanja naslučivala se pogibelj. Čak ako korijen i izdrži, stablo neće dugo izdržati tu napetost. Može samo puknuti. Ah, jedno je drvo tako već otišlo. Nije doduše vidio kako se to dogodilo,
ali sad je stajao samo ostatak debla, prelomljenog napola. Nitko nije mogao znati što se zbilo, ako to ne bi sam vidio. U silan urnebes zvukova slijevalo se lomljenje drveća i očajničko ljudsko zapomaganje. Slučajno je svrnuo pogled prema kapetanu Lynchu kad se dogodila nesreća. Vidje kako se stablo na pola visine bez štropota prebilo. Gornji dio palme s trojicom mornara sa škune Aorai i sa starim kapetanom zalebdi zrakom poviše zatona. Nije pao na zemlju, nego zaplovio zrakom poput slamke. Punih 100 jardi pratio je taj ljet, a onda drvo udario u vodu. Raoul napregnu vid. Bio je siguran da je vidio kako mu kapetan Lynch domahuje u znak oproštaja. Raoul više nije čekao. Dodirnuo rođenika i dade mu znak da siđe na zemlju. Muškarac je bio za to, ali su žene bile sasvim ukočene od užasa i čovjek odlučio ostati s njima. Raoul užetom opaše stablo i skliznu dolje. Bujica slane vode preli mu se preko glave. On zadrži dah i očajnički se uhvati za uže. Voda se slegnu, te je u zaklonu iza stabla mogao dahnuti. Pričvrsti uže, a onda ga preli novi val. Jedna od žena kliznu dolje i pridruži mu se, a urođenik je ostao uz drugu ženu, 2 djece i mačku. Raoul je zamijetio da se skupine ljudi koji su se držale za podnožja dugog drveća neprestano smanjuju. Sad je i u svojoj blizini vidio kako se to događa. Morao je napregnuti svu snagu da se održi, a žena koja mu se pridružila malaksala je. Svaki put kad bi izronio iz vala, začudio bi se što je još uvijek tu, a još i više što je i žena još kraj njega. Najposlije izroni i vidje da je sam. Pogleda u vis. Nestalo je i palmine krošnje. Na polovici pjene prvotne visine podrhtavao je odlomljeni okrajak stabla. Bio je spašen. Krošnja je bila odlomljena, ali je korijen još držao. Raoul se počne uspinjati. Bio je tako slab da je napredovao veoma polako, te su ga valovi koji su nailazili dohvaćali, sve dok se nije popeo iznad njih. Najposlije se priveže za stablo i prikupi svu duševnu snagu da bi dočekao noć i sve nepoznato što ga je još čekalo. U mraku se čutio posve samim. Kad što bi mu se učinilo da je došao svršetak svijeta i da je posljednji preživjeli čovjek. A vjetar je i nadalje bivao sve jači. Iz sata u sat sve jači i jači. Negdje u 11 računao je, dosegnuo je upravo nevjerojatnu jačinu. Bio je užasan, grozan. Urlajući poput pobješnjele furije, bio je zid koji hrli naprijed i ruši sve što mu se nađe na putu, ali zid koji sveudilj iznova juri naprijed i ruši, zid kome nema kraja. Učini mu se da je sam postao nekako lak i eteričan, kao da se i sam kreće, kao da ga neznano nešto nepojmljivom brzinom tjera kroz neku beskrajnu krutu masu. Vjetar više nije bio zrak u pokretu, nego je postao tvaran, kao voda ili živa. Prožme ga osjećaj da bi ga mogao zgrabiti i rastrgati ga u komade kao meso s volovskog trupa, da bi mogao spopasti vjetar i objesiti se na njega, kao što se čovjek može objesiti o izbočinu na pećini. Vjetar ga je gušio. Nije se mogao okrenuti prema vjetru i disati, jer mu je vjetar nadirao u usta i nosnice i nadimao mu pluća poput mijeha. U takvim bi mu se trenucima učinilo da mu je tijelo natrpano tvrdom zemljom i da mu se napuhnulo od nje. Disati je mogao samo ako bi usta čvrsto pritisnuo stablo. Osim toga, iscrpljivao ga je stalni pritisak vjetra. Tijelo i mozak bili su mu umorni. Više nije gledao ni mislio. Napola je obeznanio. U svijesti mu je ostala samo jedna misao. Dakle, to je uragan. Ta jedina misao uporno mu se, ali neredovito vraćala nalik slabašnom plamičku koji bi s vremena na vrijeme zaplamsao. Poslije mrtvila vraćala bi mu se misao, dakle, to je uragan. A zatim bi opet sve utonulo u mrtvilo. Uragan je najjače bjesnio oko 11 navečer do 3 sata ujutro, a 11 je bilo kada se slomilo drvo za koje se uhvatio Mapuhi sa svojim ženama. Mapuhi izroni na površinu mora u zatonu
sve udilj čvrsto držeći kćer Ngakuru. Samo urođenik s Južnog mora mogao je preživjeti u zraku zasićenom sitnim kapljicama. Pandanusovo drvo, za koje se bio uhvatio, stalno se okretalo i vrtjelo u zapjenjenoj i uskomešaloj vodi. Samo tako što bi se neko vrijeme držao za nj i čekao, a potom opet strelovito mijenjao zahvate, uspijevao je svoju kćerinu glavu držati iznad vodene površine u međusobno tako blizim vremenskim razmacima da su mogli udahnuti zrak. No taj se zrak uglavnom sastojao od vode, dijelom rasplinute pjene, a dijelom od pravog zida kiše koja je pljuštala vodoravno. Do suprotnog kraja pješčanog prstena preko Zatona bilo je 10 milja. Tamo su stabla, drvlje, porazbijani čamci i ostaci kuća, što ih je vihor bacao ovamo onamo, te su udarali jedni od druge, usmrtili 9 ili 10 jadnika koje su preživjeli prelaz preko Zatona. Napola utopljene, izmučene, zavitlao bi ih uragan u taj mužar podivljalih elemenata i smoždio ih u bezličnu grudu mesa. Ali Mapuhe je imao sreće. Mogućnost spasa bila je 1:10, no hirovita sudbina dosudi mu spas. Izvuče se na pjesak krvav od brojnih rana. Ngakuri je lijeva ruka bila slomljena, prsti na desnoj ruci bili su joj zgnječeni, a lice i čelo razderani do kosti. On zgrabi drvo koje je još stajalo i grčevito se uhvati za nje, čvrsto držeći djevojčicu i nastojeći udahnuti, dok mu se voda iz Zatona preljevala do koljena, a kačto i do pasa. U 3 izjutra slomi se glavna snaga uragana. U 5 je puhao samo još vjetar. U 6 zavlada mrtva tišina i zasja sunce. More se stišalo. Na još uvijek nemirnom rubu Zatona ugleda Mapuhi iznakažena tijela onih koji su uspjeli plivati. Nije bilo sumnje da su i Tefara i Nauri među njima. On krenu obalom, pregledavajući mrtvace i naiđe na svoju ženu. Napola je ležala u vodi, a napola izvan nje. Sjede i zaplaka, dajući na primitivan način oporenim životinjskim glasovima oduška svojoj tuzi. Na to se ona pomaknu iza stenja. On je pomnije pogleda. Nije bila samo živa, nego čak i neozlijeđena. Samo je spavala i nju je poslužila sreća kao onu jednu od 10 ljudi. Od 1200 stanovnika koliko ih je bilo još prošle večeri, preživjelo ih je samo 300. Prebrojili su ih mormonski misionari i jedan policajac. Zaton je bio posut truplima. Nije ostala ni jedna kuća, ni jedna koliba. Na cijelom atolu nije ostao ni kamen na kamenu. Od 50 stabala palmi ostalo je samo jedno, a i to je bilo uništeno. Ni na jednom nije ostao ni jedan jedini orah. Nije bilo pitke vode. Plitki bunari u koje su hvatali kišnicu ispunila je slana voda. Iz Zatona su spasili samo nekoliko promočenih vreća brašna. Preživjeli izrezaše jezgru iz popadalih kokosovih oraha i pojedoše je. Ljudi su se ovdje ondje zavlačili u sićušne kolibe koje su načinili iskapajući udubine u pijesku i pokrivajući ih ostacima limenih krovova. Misionar uredi priprostu destileriju, ali nije mogao destilirati dovoljno vode za 300 ljudi. Potkraj drugog dana Raul se odlučio kupati u Zatonu i otkrije da mu se žeđ nekako smanjila. Glasno objavi tu novost i učas se moglo vidjeti 300 muškaraca, žena i djece kako do vrata stoje u vodi Zatona, pokušavajući da kroz kožu umanje žeđ. Mrtvi suplemenici plutali su uokolo njih, a oni su gazili po utopljenicima koji su ležali na dnu. Trećega dana narod je pokopao mrtve i posjedao po tlu, iščekujući brodove koji će mu stići u pomoć. A Nauri, koju je uragan odvojio od obitelji, doživjela je vlastitu posebnu pustolovinu. Bila se uhvatila za neku neobrađenu dasku koja ju je svu izranjavala i izudarala, te joj je tijelo bilo prepuno triješčica, a val ju je jednostavno prenio preko atola i odvukao ju na otvoreno more. Ondje je pod strahovitim naletima cijelih brda vode izgubila dasku. Bila je starica blizu 60 godina, rođena na otočju Paumotu i nikad se nije udaljila od mora. Plivala je u tami, gušila se, borila se da dođe do zraka, kad je iznenada neki kokosov orah žestoko udari po ramenu.
U istom trenu znala je što joj je činiti i zgrabi orah. Tijekom sljedećeg sata uhvatila ih je još 7. Svezala ih je jedan uz drugoga i tako napravila pojas za spasavanje koji joj je sačuvao život, ali je istovremeno prijetio da je zdrobi u kašu. Bila je pretila i lako se ozljeđivala, ali je imala iskustva s uraganima i počela se moliti svom božanstvu morskih pasa da ju zaštiti. Tako je čekala da snaga vjetra popusti. No u 3 sata zapala je u takvo stanje mrtvila da više nije znala za se. Nije zamijetila ni to da je u 6 sati nastala mrtva tišina. Osvijestila se tek kad ju je more izbacilo na pjesak. Izranjenim i okrvavljenim rukama i nogama zarila se u pjesak i stala se noktima povlačiti dalje, sve dok nije bila izvan dohvata valova. Znala je gdje je. To mjesto moglo je biti samo sićušni otočić Takokota. Tu nije bilo ni zatona. Otočić je bio nenastanjen. I Kueru je bio 50 milja daleko. Nije ga mogla vidjeti, ali je znala da je smješten južnije. Dani su prolazili, a ona se održavala na životu kokosovim orasima, onim istim koje su je držali nad vodom. Orasi su joj bili i hrana i piće, ali ni jednoga ni drugoga nije bilo onoliko koliko je željela. Nije znala hoće li se spasiti. Na obzoru ju je doduše vidjela dim parobroda koji su stizali u pomoć, ali je li se mogla nadati da će neki od njih stići do usamljenog otočića Takokota? Isprava su je mučila mrtva trupla. More ih je uporno izbacivalo na njezin sitni pješčani sprud, a ona ih je isto tako uporno, sve dok ju ne bi izdala snaga, gurala nazad u more, gdje su ih navlačili i proždirali morski psi. No kad su joj snage okopnile, leševi okitiše obalu, ispunivši je sablasnom grozom, te se ona povukla kako bi bila što dalje od njih. No nije mogla daleko. 10. je dana potrošila posljednji kokosov orah, a zatim se sva skvrčila od žeđi. Stala je puzati po pjesku u potrazi za orasima. Čudno je da more izbacuje tolika trupla, a ni jedan jedini orah. Morem sigurno pluta više kokosovih oraha nego mrtvaca. Najposlije odustane od traganja i sva iznemogla klone na pjesak. Stigao je kraj. Jedino joj je preostalo dočekati smrt. Ponovno se osvijestivši, polako joj bi jasno da gleda u čuperak pješčano-crvenkaste kose na glavi nekog trupla. More je valjalo truplo prema njoj i zatim ga opet odvlačilo nazad. Na to ga val okrenu i nauri zamijeti da na mrtvom tijelu nema lica. No taj čuperak, riđe kose, učinio se nekako poznatim. Prošao je 1 sat. Nije se naprezala ustanoviti tko je taj mrtvac. Čekala je smrt i malo što ju je zanimalo, pa niti tko je taj užasni predmet bio za života. No kad je taj sat minuo, ona se polako uspravi i zagleda se u truplo. Neki ga je osobito veliki val odbacio izvan domašaja manjih valova. Da, imala je pravo. Taj je čuperak riđe kose mogao pripadati samo jednom čovjeku na cijelom otočju Paumotu. To je bio Levi, njemački židov, čovjek koji je kupio biser i odnio ga na Hiri. No jedno je bilo izvjesno. Hira je potonula. Trgovca je na cjedilu ostavilo njegovo božanstvo ribara i lopova. Ona od puza do mrtvaca. Košulja mu je bila razdrljena, te se moglo vidjeti pojas za novac obavijen oko njegova pasa. Ona zadrži dah i povuče spone. Popustile su lakše nego što je očekivala, a zatim otpuza pjeskom, vukući pojas za sobom. Otvarala je džep za džepom na pojasu i uvjeri se da su prazni. Gdje li ga je mogao spremiti? Pronađe ga u posljednjem džepu. Prvi i jedini biser što ga je kupio na tom putovanju. Zatim otpuže nekoliko koraka dalje kako bi izbjegla odvratni zadah koji se širio iz pojasa. Stade ogledavati biser. Bio je baš onaj što ga je pronašao Mapuhi, a Toriki mu ga je razbojnički oteo. Odvagne ga u ruci i sva sretna poče ga koturati po dlanu. No uopće nije zamjećivala kako je lijep. Vidjela je samo kuću što su je Mapuhi, Tefara i ona tako brižljivo gradili u duhu. I svaki put kad bi pogledala biser, vidjela bi kuću sa svim njenim pojedinostima, uključujući 8-kutni sat. Bilo je to nešto radi čega je vrijedilo živjeti. Otrgne vrpcu tkanine sa svoje odore i pozorno priveže biser oko vrata.
Zatim krene obalom, dašćući i stenjući, ali odlučna pronaći kokose. Ubrzo pronađe prvi, a kad se obazrela uokolo i drugi. Razbije jedan i iz njega žudno ispije tekućinu koja je već pomalo mirisala na pljesan, a plod pojede do posljednjeg komadička. Malo poslije naiđe na razmrskan urođenički čamac. Nije doduše imao bočni plivač, ali ona ne izgubi nadu. I eto, prije ponoći pronađe i plivač. Sve to dalo je naslutiti dobru kob. Biser je bio talisman. Sljedećeg dana, kasno popodne, ugleda neki drveni sanduk, kako pliva u dubokoj vodi. Kad ga je izvukla na obalu, začuje neki štropot. U sanduku nađe 10 kutija konzervi lososa. Jednu otvori, udarajući njome u rub kanua. Kad je načinila rupu, ispije sok, a potom se nekoliko sati naporno trudila, sve dok nije, udarajući konzervom i gnječići je, izvukla komadić po komadić lososa. 8 dana je iščekivala pomoć. Za to je vrijeme plivač pričvrstila natrag na kanu, iskoristivši pritom sva kokosova vlakna što ih je mogla pronaći, te ostatak svoje odore. Kanu je bio teško oštećen i nije ga mogla učiniti nepropusnim. Zato u čamac spremi ljusku kokosova oraha da joj posluži za izbacivanje vode. Najviše muke zadavalo joj je veslo. Komadićem lima odreže svu kosu gotovo do kože, od kose isplete uže i njime priveže 3 stope dugačak držak metle za dasku na sanduku konzervi lososa. Zubima izgrize klinove i njima pojača vez. U ponoć 18. dana gurnu kanu u more kroz udare valova i krene natrag na Hikueru. Bila je starica. Teški napori zgulili su s nje svo salo i na njoj ostadoše samo kosti, koža i nekoliko žilevih mišića. Kanu je bio tako velik da su u njemu trebala veslati barem 3 snažnih muškaraca, a ona je veslala sama i to sklepanim veslom. Kanu je, usto, propuštao puno vode, tako da je 1/3 vremena morala posvetiti izbacivanju vode. Kad se razdanilo, uzalud je pogledom tražila Hikueru. Iza nje je otočić Takakota nestao, skriven morem. Sunce je peklo njenu golu kožu istiskivajući iz tijela i ono malo preostale snage. Ostale su joj 2 konzerve lososa i ona ih tijekom dana probuši i ispi tekućinu iz njih. Nije imala vremena vaditi meso. Struja ju je nosila prema zapadu, neovisno o tome je li veslala prema jugu ili nije. Kasno popodne uspravi se u čamcu i ugleda Hikueru. Na otoku je nestalo veoma brojnih kokosovih palmi. Samo su se ovdje ondje vidjeli raščehani ostaci stabala. Razveseli se. Bila je bliže nego što je mislila. No struja ju je zanosila prema zapadu. Ona nastavi veslati svim silama se opirući struji. Međutim, na mjestu gdje je veslo bilo sastavljeno olabavili su se klinci, pa ih je često morala zabijati i dodatno gubiti vrijeme. Morala je i vodu izbacivati. U svaka 3 sata na 1 je sat, da bi izbacila vodu, morala prekidati veslanje, a struja ju je sve udilje nosila prema zapadu. U predvečerje bila je jugoistočno od otoka 3 milje udaljena od njega. Svijetlio je pun mjesec, a oko 8 sati kopno je bilo ravno prema istoku, udaljeno 2 milje. Naprezala se još cijeli sat, ali nije se uspjela približiti kopnu. Bila je u dijelu mora gdje je struja bila najjača. Kanu je bio prevelik, veslo manjkavo, a odviše snage izgubila je izbacujući vodu. Osim toga, bila je veoma slaba i bivala sve slabijom. Unatoč svim njezinim naporima, struja je i nadalje nosila kanu prema zapadu. Ona se pomoli svome božanstvu morskih pasa, spusti se preko ruba čamca i zapliva. Voda ju je osvježila i ona ubrzo ostavi čamac za sobom. Poslije 1 sata znatno se približila kopnu. A onda ju spopade strah. Tik pred sobom, na udaljenosti od jedva 12 stopa, ugleda veliku peraju kako siječe vodu. Ona zapliva ravno prema peraji, a ova polako klizne dalje, zaokrene nadesno i počne kružiti oko nje. Ne ispuštajući peraju iz vida, Nauri nastavi plivati. Kad bi peraje nestalo,
ona bi uronila licem u vodu i pomno motrila, a kad bi se peraja iznova ukazala na površini, ona bi nastavila plivati. Neman je, Nauri je to dobro vidjela, bila nekako troma. Nesumnjivo je iza posljednjeg uragana imala obilje hrane. Znala je da morski pas, ako bi bio jako gladan, ne bi nimalo oklijevao napasti ju. Bio je dugačak cijelih 15 stopa i jednim bi je ugrizom mogao presjeći na dvoje. No nije mogla gubiti vrijeme na neman. Plivala ili ne plivala, struja ju je sveudilj nosila dalje od kopna. Prođe pola sata i morski pas postade drskiji. Osjećajući da mu ona ne može nauditi, stade joj se približavati, plivajući u sve užim krugovima i u prolazu drsko izbulji oči u nju. Dobro je znala da će prije ili kasnije skupiti dovoljno hrabrosti i napasti ju. Stoga odluči preteći ga. Nakanila je izvesti očajnički čin. Bila je stara žena, posve sama na moru, izmučena glađu i teškim naporima. Pa ipak je, kad se već susrela s tim morskim tigrom, morala napasti prva. Plivala je, čekajući pogodan trenutak. Najposlije morski pas zapliva mlitavo pokraj nje udaljen jedva 8 stopa. Ona naglo zapliva prema njemu, hineći da ga želi napasti. Morski pas uzmaknu, žestoko trgnuši repom. Taj ju je rep oštar kao pješčani papir, pogodi i oderio joj kožu od lakta do ramena. Morski pas naglo se udalji, opisujući sve šire krugove i najposlije nesta. U rupi u pijesku, pokrivenoj ostacima limenih krovova, ležali su Mapuhi i Tefara i svađali se. Da si učinio kako sam ti rekla, po 100. put gakorila Tefara, da si skrio biser i da nikome nisi ništa ni spomenuo, još i sada bismo ga imali. Ali huru je bio uza me kad sam otvorio školjku. Nisam li to ponovio već 1000 puta? I sada ništa od željene kuće. Raul mi je danas rekao da nisi biser prodao Torikiju. Nisam ga prodao. Toriki mi ga je oteo. Da nisi prodao biser, Raul bi ti za biser dao 5000 francuskih dolara, a to je 10.000 čileanskih. On je razgovarao s majkom. Ona se razumije u bisere, pojasni Mapuhi. I sad je biser izgubljen, žalosno će Tefara. Isplatio sam dug Torikiju. Tako sam ipak dobio 1200. Toriki je mrtav, poviče ona. Nema ni glasa o njegovom brodu. Propao je zajedno sa škunama Aorai i Hira. Hoće li ti Toriki dati onih $300 kredita što je obećavao? Neće, jer je mrtav. A bi li danas dugovao Torikiju 1200 da nisi našao biser? Ne bi, jer je Toriki mrtav, a mrtvacu ne moraš ništa platiti. Ni Levi nije platio Torikiju, doda Mapuhi. Dao mu je komad papira koji u papete vrijedi toliko koliko i novac. A sad je Levi mrtav i ne može platiti. Mrtav je i Toriki, a skupa s njim nestao je i papir, dočim je biser nestao skupa s Levijem. Imaš pravo, Tefara, ostao sam bez bisera, a za nj nisam dobio ništa. A sada spavajmo. No onda naglo podiže ruku i počne osluškivati. Izvana do njih dopre neki zvuk, kao da netko teško i jedva diše. Neka ruka počne tapkati po rogožini koju su stavili umjesto vrata. Tko je to? Viknu Mapuhi. Nauri, začu se odgovor. Znaš li gdje je moj sin Mapuhi? Tefara vrisnu i zgrabi muža za ruku. Duh! Zacvokota ona. Duh! Mapuhijevo lice sablasno požutje i sav užasnut pripise uza ženu. Dobra ženo, promuca nastojeći promijeniti glas. Poznajem tvog sina. On stanuje na istočnoj strani Zatona. Izvana se začu uzdah. Mapuhi očutje olakšanje. Prevario je duha. Odakle dolaziš, starice? Upita. S mora, začu se potišteni odgovor. Znala sam, zajeca Tefara i zaljulja se. A otkada Tefara spava u tuđoj kući? Dopre Naurin glas kroz rogožinu. Mapuhi prestrašteno i prekorno pogleda ženu. Njezinih je glas odao. I otkad se moj sin Mapuhi odrekao svoje stare majke, nastavi glas izvana. Ne, ja te nisam. Mapuhi te se nije odrekao, poviče Mapuhi. Ja nisam Mapuhi.
Rekoh ti da je on na istočnoj strani Zatona. Ngakura se uspravi na ležaju i zaplače. Rogožina se počela micati. Što to radiš? Upita Mapuhi. Ulazim, odgovori Naurin glas. Jedan se kraj Rogožine odiže. Tefara se pokuša zavući pod pokrivače, ali Mapuhi se čvrsto uhvatio za nju. Morao se uhvatiti za bilo što. I tako su jedno kraj drugoga, natežući se, dok su im tijela drhtala i zubi cvokotali, iz buljenih očiju zurili u Rogožinu. Ugledaše Nauri bez odjeće, s koje je kapala voda kako ulazi k njima. Otkotrljaše se što dalje od nje i stadoše se natezati za Ngakurin pokrivač, ne bi li njime pokrili glave. Mogli biste svojoj staroj majci dati gutljaj vode, spočitnu im duh. Daj joj malo vode, drhtavi glasom zapovjedi Tefara. Daj joj malo vode, Mapuhi prebaci zapovjed na Ngakuru. Zajedničkim silama izguraše djevojčicu ispod pokrivača. Kad je koji tren poslije izvirio, ugleda Mapuhi duha kako pije. A kad je duh potom ispružio ruku i položio je na njegovu, osjeti Mapuhi težinu te ruke, što ga uvjeri da nema posla s duhom. Odiže pokrivač, ustane i za sobom povuče i Tefaru. Poslije nekoliko trenutaka svi su slušali Naurino pripovjedanje. A kad im je priopćela i ona Oleviju i spustila biser u Tefarinu ruku, ona se pomiri s time da njezina svekrva zaista postoji. Izjutra ćeš prodati biser Raulu za 5000 francuskih dolara, reče Tefara. A kuća? Usprotivi se Nauri. On će sagraditi kuću, odgovori Tefara. Veli da će koštati 4000. Osim toga, daće nam još 1000 francuskih dolara kredita, a to je 2000 čileanskih. A kuća će biti dugačka 6 hvati? Upita Nauri. Aj, prisnaži Mapuhi, 6 hvati. I u srednjoj sobi će biti 8-kutni zidni sat. Aj, i okrugli stol. Onda mi dajte nešto pojesti jer sam gladna, zadovoljno će Nauri. Poslije ću spavati jer sam umorna. A sutra ćemo potanko porazgovarati o kući prije nego što prodamo biser. Biće bolje da onih 1000 francuskih dolara primimo u gotovini. Kad se kupuje od trgovca, novac je uvijek bolji od kredita.